Aho neza abakunzi b'Abibogobogo TV nk'ibisanzwe muri kumwe na Dodo, ndabasubije aho muherereye hose. Abavandimwe mu gihugu cacu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imyaka n'imyaka irashize harangwa ivanguzi bwa nabi n'akarengane gakorerwa abaturage bo mu bwoko bw'Abatutsi n'abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Mu ntara za Kivu y'Amajyepfo, Sud Kivu n'iy'Amajyaruguru ari Nord Kivu, abaturage basanzwe babuzwa amahoro n'umutekano kubera imitwe myinshi yitwaje intwaro ariyo Wazalendo, Nyatura, Kodeko, ADF NALU ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo aricyo FARDC ndetse na leta y'u Burundi yemeye gufatikanya bagasohoza umugambi wo kwica, gusahura, kunyagwa no gutwika amazu, igatera guhunga kw'abaturage no gusenya imiryango. Abategetsi b'iki gihugu ntacyo bakoze ngo barengere abaturage bose ku buryo bungana, ahubwo bamwe mu bayobozi bafite amazina akomeye bashinjwa gushigikira cyangwa kurera iyo mitwe itsimba abaturage. Ariko mu gihe cy'icuraburindi nk'iki haje kuvuka imbaraga nshya zifite umugambi wo guhindura amateka. Niho havukiye AFC M23 Twirwaneho, ihuriro ry'imitwe myinshi yihurije hamwe, aho abasore n'inkumi biyemeje kudategeka no kuyobora abaturage mu ivangura rishingiye ku bwoko, ahubwo bagamije kubohora igihugu. Intego zabo ni izihe? Iya mbere, kurwanya akarengane no guca ivangura ryakorewe abaturage bamwe imyaka myinshi. Aho twavuga nk'ubwoko bw'abanyamurenge barizwa muri Kivu y'Amajyepfo, Abatutsi bo muri teritwari za Masisi na Rucuru, aho ni muri Nord Kivu, Abahema bo muri Ituri ndetse n'Abanyabwishyu. Intego ya kabiri, guhagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa abaturage b'inzirakarengane, aho twavuga kwica, gusahurwa, gufatwa ku ngufu, gufungwa ntacyo uzira. Intego ya gatatu, guca burundu imitwe myinshi yitwaje imbunda ikomeje kurimbura igihugu mu bihugu bituranye nk'u Burundi n'Ubugande, aho dusanga umutwe nka ADF NALU ukomoka mu gihugu cy'u Bugande, Red Tabara ikomoka mu gihugu cy'u Burundi, FDLR yakoze jenoside mu mwaka w'1994, yakoze jenoside mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, igahita ihungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intego ya kane, kugarura ituze n'iterambere mu gihugu cacu byihuse. Intego ya gatanu, kugarura amahoro n'ubutabera, aho buri wese azabaho nk'umwenegihugu ufite uburenganzira bungana n'ubw'undi. Dore imbaraga zigaragaza umwihariko wabo. Bafite umwete w'urubyiruko rwiyemeje kubohora igihugu cyabo, barangwa n'icyerekezo cyo kurwanira uburenganzira bwa buri muturage hatitawe ubwoko bwawe cyangwa akarere ukomokamo, bashingiye ku Kinyarwanda cy'ukuri aricyo Twirwaneho. Nta wundi uzaducungura atari twebwe ubwacu. AFC M23 Twirwaneho si ihuriro riharanira gusa kubohora igice kimwe, ahubwo ni impamvu nyayo gushaka guhindura RDC ikaba igihugu cy'amahoro n'ubutabera. Umugambi wabo ukomeye ni ugusenya imitwe yitwaje intwari ikomeje guca ibintu, haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, turi ndetse no mu bindi bice, kugira ngo igihugu cyacu cyongere kibe igihugu cy'amahoro, tubaha abaturage bacu kandi giteze imbere ibikorwa remezo, aribyo nk'ibigo by'amashuri, ubuvuzi cyangwa se ibitaro, umuriro w'amashanyarazi, imihanda myinshi kandi myiza n'ibindi byinshi. Kurwanya akarengane kagizwe nk'itegeko ry'igihugu kakimakazwa mu nzego zose. Iyo ni intego yindi. Mu mateka y'akarere kacu hari inkuru zibabaje, zikomeye kandi zidasibangana mu mitima y'abaturage. Tuzibagirwa ubwicanyi ndengakamere bwageze ku rwego ruteye ubwoba. Hari igihe umuntu yicwaga atari ku mpamvu y'ibyaha yakoze, nubwo nabyo bitashoboka, ahubwo gusa kubera ubwoko bwe cyangwa ururimi avuga. Urwango rwageze aho umuntu mwica bakamutwika, bakamurya ngo bumve nyama y'umututsi uburyo imera. Muri ibyo bihe by'umwijima tutazibagirwa abavandimwe Majoro Kamizobe na Afande Kabongo bazize uko baremwe. Majoro Kamizobe yari umugabo w'umutima wahagararaga ku bwoko bwe akanabukunda ndetse n'igihugu cye camwibarutse. Ndamwibuka Fizi mu mwaka wa 2013, 2014 na 2015 ubwo yafashije benshi mu bungeri bakundaga kuhasuhurira. Yagiraga umutima wo kugwaneza ndetse no gukunda abanyamuryango. Yishwe urupfu rubi, ariko amaraso ye yabaye imbuto itera urugamba rwo guharanira kwibohora. Umugambi wo kubohora igihugu si ukubohora igice kimwe cyangwa ubwoko bumwe gusa, no guhindura Kongo yose igihugu gishira imbere ubumwe, aho buri muturage azagira ijambo n'icubahiro, tukabona ubutabera, aho amaraso y'inzirakarengane atazongera guseswa, hakaboneka amahoro arambye, aho imitwe yitwaje imbunda izavaho, abaturage bakongera gusubira mu buzima busanzwe, ntawe ubuzwa kwishira ukizana nk'umukongomani uwo ari we wese. AFC M23 Twirwaneho nijwi rishya rihamagarira buri wese guharanira ubutabera no kubohora igihugu cyacu. Twirwaneho kuko uburenganzira bwacu atari impano twahawe, ahubwo ni ishingiro ry'ubuzima bwacu. Mu bice bamaze kubohora nka Goma, Bunagana, Masisi, Kamanyora, Bukavu, Nyangezi, Minembwe, abaturage baravuga ko ubuzima bwahindutse
ntibagitotezwa cyangwa ngo bicwe kuko byakorwaga mbere na FARDC n'indi mitwe, bakicamburwa ibyabo cyangwa kwibwa cyangwa se basahurwa. Baravuga ko bari mu mutekano usesuye, abana biga mu mashuri, abahinzi, aborozi n'abakora indi mirimo isanzwe bayikora neza mu bwisanzure kandi bafite umutekano. Nta mabariyeri usanga mu mihanda basaba abatambuka amafaranga kugira ngo bakomeze urugendo rwabo. Ibi byose bitandukanye cyane n'igihe hari hakiyoborwa na FARDC, Wazalendo, Nyatura n'indi mitwe yitwaje intwaro, aho abaturage batotezwaga bagakubitwa ndetse kugera ku rwego rwo kwicwa kandi bagasabwa amafaranga ku mihanda yose. Ibi bituma abaturage ubwabo bavuga ko AFC M23 twirwaneho ari igisubizo n'icyizere cya Kongo idafite ivangura y'ejo hazaza. Umugambi wa AFC M23 twirwaneho ntago ari ugutsimbarara ku butegetsi, ahubwo ni ukugarura Kongo ku murongo, ikongera ikaba Kongo nshya itarangwa n'ivangura n'akarengane, ikimakaza ubutabera ntirangwemo ivangura ry'ubwoko cyangwa ururimi, iharanira uburenganzira bwa buri muturage, izira ubugizi bwa nabi, ishyira imbere uburenganzira bwa muntu, ikaba igihugu cy'amahoro arambye aho abaturage bose babaho umutekano usesuye. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Bibogobogo TV, Imana ibarinde.